wo se je santimawura nko ne betimi etu wo no ho no eni ebisa se ne wa so akasa akekere wo ho bijani de se fata bia yewura no enim die mu ode ma ho anya ofe na fe de o ko ye de jebuso pani se me no de a ka mesimbo se de me ya akaka bensem no ana me ne abusuan de akofe so se de besiensi na wakoto ma no ho kwada na otwe ma no bekwakoto wo mo ho ha na bise mfa manhia enkope favor eme ho nkwaji wo manhia beji wo no ne bre no a fra wo se nyabotre na se be so huhu na wo ye no amamre wunim de da se wura ni fra brecha ba se wo ye abusu apani tie no na se odo se wan so wa ha se wo ye yira ono nso tie no amamre mu kura de ya he nka wa mienu enka moroso enka nyabone enka ensi bibia akwan fise nyame mpadom woni we ye nyama eni we ye nyama abusu apani ntimbisa sesia so wo ge na se woni ge ne ko wo bebia o mana wanya wo mo beka se wo manti yento nkola enu ana ejapade daache omu bi ana se wakwo wo baabi foforo ntin so o mana o mu di ka no o mu de o mu nkɔwe abo so di pepe ye betontam ne nkola no obi anya bi saa na no se nka wo ye ebra ya ewura kɔhwɛ se wa ka se oyeyere na odoburu ni nso se oyeyere kabusu apani wasi nkonwam di ka kan wantie safremai na ti wo masem na unyansam no fa yie tu yie no mo nte wo mo ase ada wunwuna yi a ye ya ayi akrafo no weti fa ne ye yie ne da enti se odoburu ni ye yere de abusu apani no an se ka wo mo nyi enu ati nkonwa eno kura no ka betimi edwa no asem papa wabotra asem aka kirom kanya de o mienu bia be sini nkonwa o mo titeburu ba ko ho na nke ye fe we mu nyina nananom peso mo frew tu honfo na otwifa aso no eno ne awusuapani confuse to park eno ne aboso sisi jagu chemoboa woni nam wo se nipa kwa woda wona okoda kura wo yam hyehyew ohwe onse na onu nua na wo se oyepani che o na kiri ba mienu nu gina ho onse wo aba akokora che no akokora no so na nsia na wo bo na nsia na wo bo no force utiru nyina de unya pani no kura dwiri ni ntum tiru nyina ye fita buso wono oluku fresh chell by far enso se na chima mienu eno owura kofusu ada na akofa sem ehye o menesa asem mpeni pa ne nipa no akopɔ ho asem achidio po moja dodo nti ensuo na manfo safra wu mu na ebesa moja no enye kakra eni beda ni nsuo kroje nhunu se moja wom se kofusu sa na apɛ no a 11th March o e ma ni date ni hye nso tworoto eduru ha so obedwane so obekwa no papa akopa che na o mabodwa no aja waso be hye ana se de wuye na de ko hyemanhia nko na betin atu afa ni e basem no aso we kosa abusapani confuse dem bisao wayi bia no ho na ade mirika se na obi entimi ntu kosa ansa ode baaye no na fe ni ebisa o mamere mu enso se abusapani wonye obrempon ana o man hini bi abusapani o na onye brempon bi abusapani onye o man hini bi abusapani no wadaruma menhia de odo ntansa kobo se otumfo onye ode woko ede otumfo na wo abusua popotwa no emu abusuapani na wudie no ono wo meyie ana ono wo metu o ovi anfa yie ema na betu ye ready se ba bia wo de akofa mamere mu no kra de wasem enti ma no betu nanke ye ka bia ma no bo adwo nanso de waye de ma no wo se wo mutu wo bra kofi onza fe de o de kofa mamere mu ana mamere nso waketie ombetu hwe abusua bia mu yen ya santima mu ha kofi su udini nyina ache so ya sante de hye kan ne de bra kofi
wo san ya busuapani wo da doma no se ka ohunu dada se emma no ewotumi gidi wo ma se na ofie ho metina bedi wade wo ma sen ba nyame ya dom na wunyini bokokora na odo ankon wo to ne nsa frɛ wa wabusuapani wa na wudie no ɛyɛ wo faase ne bedi wade wo faase nso firi wunu aba yam ɛyɛ mma ne wo fie ho no duya bi ye twamfoni ne kakra kyerɛ sɛ wo faase mu ne bedi wade enti ɛma no wa no fie ho enya kane na busuapani ne ekuntan ne aso ento na opuruma ne ma ne dwane ntefre ne ade nsonkro nso firim ba ne ma ne dwane fie onye bi ne saabere bi o se de ma ni nyina asore agina time pre wo mo de e wo afie num tu ye senteni be die o so ohunu se wunu ama mo o mo wa no wo fie ho eme wo fie o ma mpanimfo che wo ene wo mo didi du achi nyina e ka bo ma o mo wotumi efiri se wo mo e na du si ye na so wo mo du si no mzo mbetu a afede ade na wo bedi ade nde wanka senye ma ene de wo benti mimi confuse mi ni ade Tupac sabre kwa ne fru Tupac onzo di ade ni we ya o meti paja ko pe Tupac be ka ho ene se Tupac no kra ye o de chi confuse a o awfo de to wo no edi kofi kone de eduru ndi obekọ doma yi ensana wunya ni nyina de ko fa brema no na no kro mbesa agbo ho se bra kofi waka no kra nyina wie kra no mbeka se wo bo adabro ati bi esi ndi ko fa besoso ansa na o mafiu ne bia se chop bi na o besa dia ko na me hwesi no edieda no mu se be ye de bra kofi edieda no e ma no o mo pro mo ntom nkyere o mo mmoro o munyamo mo ho adagya no anase e be ko ne saa o ma ya ba che die e ma no so srema mo manya boko ma se mo de be che bra kofi a mo fa nche no mama nkopro montum de naked no so mama mo ba enya ne mo boy ya enni na otwekra abrante ne kra be wira be hoa ma wanwe a obedi kai je no de srem mo fa no nto nche na wono a mara ne nchekere no na mu fi ama mara nchekere no so ya busuapani no atena no o papa busuanum enam ne so papa mu eba no enne mo ne nkan ho asem no ntene ho ase na yeyi obia se busuapani wasante ha abusua bia mu anipa no sese no ho na nisu banye wode mpapa mu beba ontime mpre nka bomu ontime mpre mpuntuo ontime mpre mayaresa mo bambo ene masomdua mama mfani nsi se ya anya ne saa abusuampani mfo bi sabu mbedi nsamfo saa de mpapa mu abasa eda ne na meka chem se busuapani bi wo ho a utanye no obefio pa busuan matiti nyina bewu obu a busuan ntokwa be sinsa maame ne maame nuama na ntokwa saa fize busuan pani na watemu e wofa oya ne saa so a enye o peso ye nkase mpa bia emfa enkyere ke busuan pani mesrewa semna ebobo ba na 11th March enya nu ho ena ye second March o be 9 days ahead o be 9 days ahead or 10 days ahead edi hweni ye pa na ye ensachere foforo se be ye betimi aboa na wa anya ne saade a ene me ka cho se waso be ye hye na extremely e be ye hye pa edi hye no nso na wo se abusuan no entimi entuo no dwene ho na dwene ho bio na me nkyero se e ma ne timi si de hye e ma ne timi si abusuan pani na nya wo e na ado pe e na o hye e na o gaga e bisi enti ni mato mensa frɛ wo ba so o megina no mechim na enya bobbo dia wura ko fiu beko o beko pe so ho ti mesrew hweniye na hye ne nso na hunu sɛ menhia na o de kro no wa wadi ka pam ho ndinya menhia na be pam wo nye ewura na be pam wo na wotutu asɛm wakaka bensɛm enti ase a wunni adwempa a wunni so de nka bomu beba fie ho no eno ena apam wo na se kufiu beko a ene ba omutu nzo ahwe ahwe be kan wo nche mehwese de abusuan pa etitiri wom ne mai hu ofenom ne ade na ogaga isa wo betu na fe de wa akora Tupac no bia mfro bi omutu a edi no kwamba sanje edi no mba jef bra asohye do animu edi hweniye na de opese wo ye no ye ansana ebre no aso ama na abusuan sia
eda 13 March eye wuku ade die ne na wotwe se be ya paako so ho no ebe ye adeda fom chopa abotresem abotoye mu nsem kwa na be kwakoka na enkoye se wo ma metrisu na se wo se wo nkon so dia ene abofra no pedamra ma haba ahwa etia opade kokwa ahwa na damra ma haba tikire no ene ebe ye west ndisa me nkọ na wotu fie wo no ye gaga ne de ebusapani social media ebusapani no tese wahini bi press conference social media king ene ebusapani press conference ebusapani social media ene nana social media besema se sama de no mienu ana okay aso mu fe busu akoro wana we no okay so no wo se oye ene we nso ewo okay nya sadia Tupac pa ni na infra busu abakwa kejatom because wo mienu nyina number bi kura kenya kra eji ye bekọ ohema yongo ho na nsem de ono so wo no wa kire me ka obiu se tike buache tropical cables ya ho de de kase nyina wo muso ni gina awie sa na ma me se wa boutique wo mu nyina wo edum kuma se ha ono so ya ho de ni gina so wo me sponsor ye ma ye de nsempa no nchire mo no nti ase no eba na emum eya akọ comment section ho na for adwenture bra afi no like no a share nso de ama obi se ontie bi o na se nsem no si pa na nchire mo no tie comment won se ya moma ne noso edoso sa ema busu pani ohunu ne ekọ no so na emote ne ho asentem ba ko no on se comment ne doso na odi mirika ka se ebi odwene ho a okọ de onko Oye makwaba eba Edum TV so kumase ya eja inu na opoko agima na to say Erade adumu na so ya Erade adum boko Ghana de da sori ansem foforo nko ya sem na mo man sem ba ne no so na munya ansem funu doso too much sem funu doso ade ni buwa na ka simple understanding ni pante no ho ase da na escalate yes o te o ho ase obi nso meka we ebe yo de be sense trofo say no ma so se ba ku bi mete se o ka say na bloggers na asom na now bu so no onje blogger writer onje blogger journalist onje blogger broadcaster o so pani eduma ku oni mu cheye se ni wuji kasa no anti mem fem kwashi obi a na ye wala eno oye ma nsam no na da ho no yo so wakafa ho no me say unim bibi Ghana yembra akan amamrenim kakra na yemfanko asante yes ema wotumi pa ema wotumi wo asante se ye kasa ye de asante samu ye adwuma dia ema no wotumi pa wo asante amamrenim sane say ya enim say oba ne tu hene si hene ana yenim confusion ya ndo enuanom yenim say asante amamrenim no emma wo power emma wo tu abusapani Tupac wanyintu enti abusapani Tupac so wo adwato bi wo kasada bia frema emma de bia mekan ma ye wo soft heart emma yakoma emre pa ye be kukuru asema but as soon as say ye be hu se bibia ye na ma ya jo abafom boko abusapani wo bibi ya onhwe na onye ne ntem na onye se isebio ye na ye boye mu asena na asante hene ena betimi yetu no na yesi we ni na asante hene na bonkum na wo abusapani Tupac e ma ne si obi mo wira ye tweto atwe no so di ko so na ga te media ensem o mu di achi na ehia wo de bi no wo abusapani we e ma ne si hene etu hene yo enti se ma no sori se abusapani ye mpa obiem ye na yesi bedi ye so enti ni se wo so wo mpene no e ma na aka se there be majority carry the vote dadu lumba busuafo ni nyina se there be e ma ne se wo mo mpene enti wo mo mpene ma na so bi nsa se we ni e pese ye de ne abusuapani na asem sifie no mo kosa nipa no ha wo abusuapani wo be dey yo e de na be ye we nye court nsem abusuasem nye court asem
abusuasem enye koto asem enti na ye ofie mu kura no se bibi timi sine kokoto yetimi ka se ye nkofie nkwa yedai enko siesie because ye wonsem ne bi wo no ma koto kra ka so de no abrewa hye abrewa nya oba what else na Ghana ye judicial system no judicial system they are very corrupt and I can boldly say ye nyina ni de koso Ghana ye judicial na ye srem mo nhwe yie na de mo ye no Muyasa eyaman na mu ha oman na yesa na de niema bone ye dey ba niema bone ni bi ni say bibie ti so bi asoye otimi ye de ope mi wo sikanti mi wo sikane say Ghana no kre asan kontompo ne di hene let's be honest here no kre asan wo ye my Ghana ni mu asem bi ho no ma ye nto se bi wo ho enti abusu apanye me pese me dwell inside your situation right now de metimi aka chew ne say man so wo matu dia wo matu untimi nya ko she untimi fa nkokot untimi fa ko ehe na wo de beko wo mu na wudi wo so no kra wo kan na man na no wo ye gaga se ne wo de wo kokot court ni mu de na so do mko court no do ko so my dey asem dia na court e dey ko du no kokot ya ko na kase mu pa nsuku e na busuape no wo de wo mko so wo mo se me ye busuape no wo mo so mo mpeme e di atum ni abisa se na aye de so lumba yie no na me ma ntokwasi mu e na ma anye fa ba ko me je fa ba ko na me ye no nso issue 20 box no sika mo de share me moto me de share moto mo wie no bisa me na akosie ne ana mso wo mo ngala we no kan se bi na me de pa asema o kan se enka abusua panyi na wo so to ne bo na mo siesie asem na afane pa na basa wo ye yere obi susu abasa ono so ye yere ya na asabusua panyi no me nkasa abusua panyi to park se bi o me no susumi na so onimu nyansa but abusua panyi pepre ne hododo abusua panyi pepe efunu sabi o ye de ye ka bibia clear because eye no kra ne ye kan wa ha yetimi ma emu hye fridge mbe 2 years 10 years ko na bi da so hye lumba so mu di hye mu wan ya kra ko betua ye wese de si ye lumba e koyo mu fa so ye lumba ye he lumba 1 week kra no 1 week ne ye kama kra chen ye da na a whole nation asset that lumba pass that the lumba wu na heroes park ha wese de ye si abo na yi pa ya se de lumba ani wa na parliament aji o mu besie no 4 quarter of the state house parliament house anymore enka ban so besie no na busuape na aiso abaraka so besie na minji obia yi no hufiri atwerotwero no e ma me obia yi no hufiri mo bia pese bibi be kwakoba aye papa despite tini ba bia nsense mi bia fofra ma despite create me aba bonten aba be kasa de enti abusuapanyi de wo ye no enye emfa abusuapanyi nye sa eye ntitimu na wo de abusuapanyi de wona bibi ni a wo tena se na wo kanipa bom makro ye adwuma na se wo kan abusuapanyi wa ganti interview wa ha na abusuapanyi da wo pefema na ejira mfre abusuapanyi TikTok abusuapanyi social media abusuapanyi wuni bi TikTok account ma ye mie ayini ehu se abusuapanyi the online abusuapanyi ni Ghana nyina abusuapanyi because ye wo ye no in fact wo ye panyi ye ma bi won ma wo panyi emwa wo ye panyi we frɛ wa na wo di so na wo guarantee interviews na wo yes wo ye sa emwa e say na aba say ye tu nti say wo be de obi antumi ntu ye na na santen hene ne betimi tu pacho wo ye de wo sisu no na ye nana ogina bonkuma na so ogina fa yes frɛ e ba mo fa bibia me fɔde ye nana ye pa mo chawo ye hwɛ sɛ mo bia fa bibia me fɔde asante hene na omo mmoade bi omo ti ba bi no no mo ba be ka seti aye hene eno de yes aye ntwimo obia ma mo mfa ye nana otumfo asante efianu kwa ye kopem kwa ya ye serious eni se wo wura fie so de na sem kra koto ani manhiafo anim fie okra ni so mani wura obio na fie mu ya fra se bra me anka se na wa mu ya na minim tumi kro benya obekwa na je ne papa ba ko ni na danfo no so ne obeifo idibia na busuapani to park so wache beye na ma kakra beye na ne be wura hode na se beye bi wura manhia busuapani to park ko enti abusuapanyi ye besrew ye pasundue ye pepepeye ye petsenene enye sas eno lumba ye ama mehu se de court si ba ye omo ka se da bi omo de injunction to court so omo nya yie no now within some minutes na ya sa kwa ba se munya court na reverse enye Ghana enye ade bi wo hon ma na me ka se kontompo ene no wo sika de ope wo man we mu bia wo sika de wo sika de ope bia anase ye wo mpanyimfo bi wa hanum se ya wo mo hwehwe ade na se a asem na escalate a eriguso a escalate a ekoba ye wo mo hwehwe ase abusuapanyi baby a wodi wani ato anase wo ma wodi wani ato wo mo se ba mmo bi o mbeboa wo no Ghana ne ye wo no edu de mu ode a obi a betwe ne ho na obeye panyi ayina ogina mfimfini
Your best man is one two. There is nothing you can do about it. And it dear, as some mamma no you know. Until you never found. And you said you are to be an answer Casabia, Uncle woman and tem. No money on solve it. By Monicas or Montiasia, not a still now or move tuna or to be never found. And your man see you to a papa, you're too poor baby. I never quite wakama. A female person with two fubu ne say. Or so the case in the court. Any on can. Now On Fanco. Never pay. David, you have penny. Ghana, judicial system. What they call to Ben, what they call the court in the U, so you have penny. Oh, court in the U. And I quite court on the back. I say, I change Bushanet and I so court to be no. We the America Sama court for Nando. Court to be no, what's we are say Ghana, and the BC see that. We have so we say change make dear Bushapenny no Busha for say, 1 month per quarter is you. To park here, the amatra almost so. Now going o market one going deciding on Megan penny. O marketing kitten or mamma yampo. Sir, Yansa or from one beginner. It got to need and I may say, oh, qua, many lawyer, many judge will be default. And your best, sir, I wish your penny. Your best, sir, some man see a 2 dear. Eja, there is nothing you can do about it. Because Asantiama a man who woman ya branding and so woman now Abrewatia penny yes and the Asante the woman say ye Asante Semono yem fen diagro Asante for a tribe bua or mamma Quentino a yana me the Wahua me who some ya Santini and he also tribal well no mamma for me what to be ya because the Wahua because you know for Yasanti a yana Nana otumfo kra de bia wo ka se ema ne de onoi ye nana na de me de pe na asem otumfo nsi ema fom tene dwompa ne ma asem kopie n'anim a se de papa we besi fa even ema ne di fo kra se de papa we sei eye da asem na ka no kama ma se ya ba na ema ye dance a eye na unsu betima hwa wo de mi presi me de ntusu betima presi wo de ene de we nya tribalism ya wa enti ye be se busia panyi to pack say ye panichel se man so wo matuna for peace to prevail ntino omunya abotre no mo sete asem no no kra de opa wanya gaga se wo mpene no ho kra de nya peace sam se aka peace na wo mpene etu o de da no nko gaga pa akoso ho na se man on se de aye man so wo babu mani abrepa mani abrepa na dia ba chi duku dia begina ha wo no be ma e ma na pepo mo ntoma boro nda hye e ma twa de nzunum hwe Ema tu bro so mo bo wa ema twa de so tofo na tofo no emro no ani ka hono no na mema de na nka chese bibia yo enso eno edufu a eno de ohun ne o okokira ne mu yade mu akoye dre sa na ma twa de tie na de o okay ye pese ye hwe na ye kan ye comment session kakra okay Doris, thank you. Hey, Doris, thank you. Oh, okay. Also much those there. Also that you talk too much. Those there. Oh, sir. Obviously, shameless to pack. Nana Kente. Also shameless yet to pack. Doris, thank you. Also there. Stop your words. Oh, there be Doris. Yes, you are doing China. Yes, so yeah, chair. I say. Doris, Doris, pa. Doris, thank you. Doris, thank you. And I am here. Can Emma? I was here standing for your own. Emma ye do ye ho ana se ye tan ye ho eya na de bia ne busa ye ma asem se de ye ma me akosua se wayi komu enka ye wa enka be ye woda na enka be ye wode se enka ye wa enka be ye wode oba no bi di we bi ye na e be ye wode o ma me e na obi di we bi di na e be ye wode o wo fa yire ba bi na obi di we di na enka be ye wode. So let's be honest with them. Bia me ka se ma ye ho atamfo ye enemies ma ye ho ya na ma ni bia ye ho ma ye enemies ma ye ho afafanto wa wa ya na mo ye no o ka sa wa ye nkola ade o betra fa akwa na bi nya mo da ejapade no ohuri kwa kakra no ope kakra ache be man so beku o se do no ohuri kwa fie mi no akope kakra no ohuri kwa edu enu se wonyini no ana enu se owu no aware mema bro 20 o twa bible de na Yesu ka so kura wa wanum dadan so de onu uni kuro no ne wotwanum bi no sa na ke nti wono ka se mbapa e be na hibani nyina no we like it say comment and it's your own comment it we appreciate it why mame ya nto aso sa enti se de eguso aye kana busua panyi wa na ne wunti na ne yegina ha se man se yetu a there is nothing you can do about it enti no
tenase mon tenase se mo de to na pepepe ya anya adwuma fo mo busua panyin mo se wo kro ye no ntimi nka se wo no be de busua panyin eya busua ye ka se abusua panyin wo dwene ho se wo ti ase se ye ka se abusua dom ni nyina na ada wo ma no e na wo mu say they don't need you anymore enti no mo mpa ye tu a no mo ko so obi nsa sia de ne ba se we na ye busua panyin na bibia si yes na se bibia si a na ye de onu ni di kan a enti sa ne noi abusua panyin de na obeye edina so oye gaga wo ma no so ne bia wo ma onima busua there is nothing you can do about it won't be nya hwemfa ho e no oye sa won't be nya hwemfa wa force wo ho se enipa no de no no si me ni su bi o se me wo boada wanya de ma si bia ne forever forever and never anyway I have no crowd for you too am na wa busua panyin de na se oye opefe mana ase me maintenance dia busua panyin ye ama amanfo adwena ko si se ene akonta no abusua nso wo mebu no bibi wo mu ba bia onko kire lumbada no bibi wo mu afi enema wono awa ntutu ne yie no bia bibi wo mu eno no munti ena ene se ya kanfo na ne ga se fere ni we de fanyina mu and se obepere so be ye bokọ de ne wo twea na da ko ye se abusua pani abusafo na mena dwendwena wo bu ahwe na koma wo da gia ebia saa na ope na chese wo yin ho afrum se no obe ma wa konkodene ba we ye sebe nkwa ya kondere we ye popa nyango papa enya Ghana ye ni abre pe kwan oman ne befa so ebeye na judicial for na sai ni omama ye enti de bia na me kasa enoi se obetimi di bone a wo di bone kwa ne ye de papa etwitwa age ne se ye agrada issue kwa ye number 1 say it your sentence will be 15 years e mo mia no ne wa ha no se okwa appeal and appeal na di ama no se o monte so na ono ne ta no kra ya so se 1 year no yen calculate no for 8 months enti me ye sure se bi kra this week ye mu o mo ye betimia early March ya probably a chine kra bibisa okay am ja ne time no calculate ya so ndi ye bebe tu nya pie wi a nja busua panyi ono so pie ba bio no beda sha busua panyi na ne so no ala kakra ma ye ayi obreguo a lumba pa wa bregu no me hwese do musi ye lumba yi a na ye hwe bebia ye deda no eniema oh da bi ti ade no na ye me pese me kaka na ye tent mfanko so bi gine chi no busua panyi tam no ncheke mfanko na onya hwe se busua panyi nipa bi mu hye na chi no mu ye nukutu pantina na no de so ye busua panyi o da doma no na ma obi hye baabi epia wo kohye ko na enye edwene nkoda adwene a punishment ne ba o na afesi wuntimi nkochi ozo de be court edi court anke mani be gi se court ni sanze na ho na se ochi ayesa na wo se asomasi ana se ye mea o ka asomasi a e wo de e be ka e na aka wa nso a e ho nso ye be ye de ade ne be ma double ade kro de ba na me ka bibi ne de be ma double why abusua panyi o ko ka so no an odwene sa adwene we ya de to aso ne de be ma double no edi na o pentem cross yensie lumba edi entia edi ne ntempem na mie tinam se comment section na man for femra Doris was so okay Nana Kente or say God bless you guys out say it again marriage is not easy okay Nana Kente na bi mo say that lady Odobroni and his family has evil hearts pa okay e bia wo kwa je no ho e bia enti say na Ghana for ma mumma yemfantu ye hofo eyeda de lumba ene na yire akosua sewa ene Odobroni issue no wa wari bia mumfantu mu hofo wa wunya nware afa na be ware wa memi de bia meka me sisa wo ye oba na ware ukunu na obi betena ho na wo ye ho ma me akosua sewa ne fa ba bi meblemu ne kakrai no oye ho sa wuti ba na be hu sesei na oye din ebia na adenti ebia no owo akoma bia oh no akoma we ifie bi wo a yetufo se ukunu ware bi kura ma enye bone ma enyaya ware ebia na ifie bi saa na ofiri mu ifie bi wo a na yetufo se fa nia esi obi die no eye mfato ho emmo be ma ni dua enkuno na de wanim eye nkunimdie ifie bi wo a na yetuma no fo se so obeja ware de tena homo ntete omo obi enhunu bi
Minimum fear bebresa. Emi fear na me na call yentina. Nobody will call yentina. If you are from a bit so big. Oh, but catch obega me na so why. Also bad. Ukunu no crowd no an be ka frɛ no. No aka catch o yere no nsɛmfo a be ka kyerɛ me ma pam no. Edi me sister ma hom kwa ware so betena ho go. So de be dey o. But na bre one na eno no eboa. Abro one eboa. E dey afutu. Sabre na boa e kyerɛ na emema ni da ho. Onya safafa ntontum kwa ntu. Sei human rights no ne ade no de yeke. Amema na advantage on disable obabu a wodi nani bɔ no safo ni no wodi nsɛmfo aware ase. Because when you so koka akwem na ye japade omenya kakra no wakogyae be ni na otwe no akopem pa ebo bi akobo se wenya kunu okonso anka se wadi ka di nsɛmfo ba bi o na be ma bi nso obe oh akwa ba akon de ono no hwe mi na ntimo de no hwe me wa no atwatwa be ma nso no nipa ba ni o me de wona me do wa fe ni mahu wo ye be ma taye yesa mpentwa na fe di wu kwa do betwie ku so ho edi eye mema no a mistake I accept money being chain. And I'm a man advantage ya. Sabe Oma ni mu asem no di nsem fon. E wo say our able ho bu ho kwa tumi ko hie sign. Tumi ko hia na tamfo tumi hia mane. But eno no mpo se otie na nan mo futu aye abotre de na. Utumi yia ma ewie chiri be yenkunu bi. Da bia ma ka se krom ha obi a wo pese oye soviet se de ma ye bi akọ. Kwa town Krofrom Bantama kwada so Bantama ene ofori kuro no ne ade brono na wo mfimfin na so asem no na kohwa brosan kese ne si wo no na bi se nipa pa tete wo no si fie no na bi se nipa a ene ewo no ube nse dodo ne ye ma de ade ntia ye nananom no ano e ma no mkodu kuku no ede asisie no ne ade anytime say ya said the may worry woman. Nanso wom tie futuo ende se mo ne mafo mu se mo aso den. Mun tie futuo no. Enti enam hwere ne ma nte bato wom no do wom ye nta ebe ye mema ye bi huhu saa na wakopere akora betie se wafa ka ekọ ne mpene bi wa accident pan. Ni fie na be ye wo wunya abotre no dia. Enti na saa adan dudu nyina mu dodo ne ye ma dia. Mema ne fa wu koje o mo da but ma ne fa ye wo mo de edi so ba wunya botra o chefa wo mu bia no empo nye se nipa na wu nya me o de ma na se no ka na kosi se mame akosi ase wanya abotre ba so no na abotre na onya ye na amwa no aye nyame mu abotre e odo abotre no ne kire odo pa owo so ho empo se wo mu ja aware no a na ebia ebufuo kwan so ene ma akoba sa ba na nakoma edi papa nachi se oye ne dofo ampa ena akwantuo mu asem ebia na bra ma me na bre papa no ho no ndi si wa nya ma na omdo omo nsem kokoko ba bi na om kekanka ba ma oduru ho ana ase de yenkuku ni bi o nti mo ante ne se nti no ne enum se bi odoburu ni nti bia ne enum se akosia sebe we jimi for eya hombrase eno ne teto ma hombrase anomo enam mu ni bi da bi muni you do me I do you you do me I do you for ma you do me I do you say na ye ma me akosia se wa ekoye honho a enehwe ne japade ho kra na ye pre klem se enko obi ho no enko ne ho sa se yie to ya enko ne ho e ma ne de se ma ka cho se numba ti ase ane ma ne wo mo ebusu apene wo ti ase wo wu odoburu ni ma no lumba senema eno ewo lumba ene ebusuan opam wo mfiri mu nyi eno nti na ejapade ne yese yeche so obi nka so odoburu ni mfa ni nyina eno obi nka sa ko so se wa mfa ni nyina na nke ma ne begina hen enti sesi ano se ya German apene so ehu se ampa maame no omo we ni e legal omo ware illegally no eba Ghana sa ne eche japade na ye bedi kan ache maame no eni lumba de se bia meyere de sese ukunu ewu a unya bia no ubenya ansa na ne mana wa wo mu baabi no wo mu su benya bi anase odobroni no wode nkrata na se bibi e kire se ampa lumba aware ono nso e de na ba abonten se bia ampa krata we ne kire se misulumba ye de e ware me ntimi su beja pade ni enti e basa na japade ne ye cha omu chemu pepepe se 50-50 se
odobro ne fa 50 maame akosi asawa no so fa 50 anase we ye yire panyin ntino we benye bia 70-30 anase sei na wo hwa omo beye no eno nti na intestate succession law na wo ho na wo maye reforms eno nso nti na ama me se de mi gina he de abusuapani no na me blame no more no because enye bibia na sebe ewo book mu a ewo court ye di nyansa na ya ade efie nyansa ne ka la ya bi obedi asem obedi bimbia no no nim fie nyansa judge bi obetena dwom obebu atenten ni bia no na sebe onim fie nyansa ka na dwuma o ye no embra no de wo ka ne ye di fie nyansa ene kirem esoso mani sipi enti we no nkanye court na ekoche sebia intestate de na meka no ban nkanye busuapani na discretion which ya obi anim se nkanye onko na abedi teme because lumba wonuama o adansefo beba lumba wonamfo Ghana ha ene abruchi adansefo beba ukrom hene wo ho danse beba eboroso akra manhia otuna nanom abrempon ana amahini bitim enhwehwemu no bedadi ensem a yewura mo omudie ni nyina mpo na sebe wono ne yawo no enso wotimi dom sukwa manananom kire ne de eda eme ode koto de to na nka nipa ba akopa sem ne numba na nse ye obi anum se numba otu kwa akoje emani okotira kro we su mfie se osan bae na japade esia ebi owo plot sei ne mansu nie we ye ne ba we nya ne ba no ne ade nka ne chede nkanya den kura kanya den kura me kura na me busuapen na even me yenu na me busuapen kura ke metin akasem we ayeye no ma che japade na kaboni biye ma enti de odi akone de ono eno ama se sa description eba ne selumba so aye real real no si etimi sesan real so man yi etimi sesan well no ye omo check date no ne ade a ebi a paper no appear se ebi a well no omuhunu se bi a last year ya na lumba ye well a eno suspicion bam okay e mama for kofeda but se oye well no bi a be 10 years ago ana bi o ware odoburu ni na mu ha eno nso ho ensem ka e wo ho mu bi enso o bi e genuinely we de ono ana ye na unse wo no court kurekwa ebi omtum wiemu ahunu se ebra wo ye mere no bi kotintim no wo ye nso wu fancy so yes ene de nyame adom ye wo niam e beti detect sa na emanyi ndu ye nipa na o de adwombone pese osisi yonko a enya dwuma me nokure ni wanim na nokure ni mpie na nokure ni nkama se de na wo bia na nka ye wo dia papa no wanyini force wo utimi se wo adwendwene dam so oni ahoto so wo hwe na utimi se papa there is something wrong me se anadwo bia osu gu ne yam se o se ma ye ma anye ni yo ye na nze hu be ni me se ma me bi o tena brochi ono no lumba ne na wo a wo jankola mama me no hwe nkola wa brochi na ne kuna wu pa na waba na wantinya nkohwe ne funu ne kunu funu anim even fa ne se wo yes I busu apanyi wo yes I aware no kura nya gu ho sampa uja no enu mpo no wo ye santini enti wo kwan se oba ne ma papa yie anase be ma na film no de obejam no na de enti a no mo mpese obebam ni se wo betinam se wo be yie ni bi na ya na se ne wo be preja pa de be chamani menyi se emra na kire se oja aware genuinely pass oja ya obetena aware ni ma ye cheja pa de mani enu ti na mka se we nyina na ye busuapani na adwuma una wo fie ho awunim sa na mani nyina enti obetin abeboa minimo bi one no ware gya yo be manu ye no oti sika so one ne wo manti enkwara no wota wo machi wo munye be ma na yie eno no enfom so be ne wo na ye ti we ye nkwa ho yie ye nkwa namfo abusuafo yie eji se be ma one no aware ewu na wo onum so one na bobra no wo twa tikiti ba papa na yie bia no nkra nke enfom so be ne wo so njem japani na ama we mu nyina aba nti sese no sade ade na sifa koya a yanya mutim legal wife ene team odobroni se eduru ajapade ni chimu ni no we lumba oye state asset ade we na ekoso no betim de oye ne kura abagana
because e duro japade ni chemu a ehonom asem no we yi anu afre pa na ebe sori o afre na ebe say japade ni asem no ebe ba pa obi a wo su bi japade nti no wo su powers enti se no empanyimfo anhwe yie no man toto ne ema yie na japade ni chemu no o man anhwe yie a anhwe a bibi betimi asi wo abusuapani bie no ha o de say abusuapani no ha abusuapani je nyom na be che abusuapani timi gina che abusuapani na be che oye ne ne ema yie di akọ na otimi gina che na de wanye ni wo mutu di awan na komo ache abusuapani pasia oh say you what lawyer say lumba be real ana na me che nse oye will na genuinely eye will a eno ne che no kra de ka simple na say suspicion ba will no ho a omutimi ko ho review e ma dance fo bam so ho nya so ko ka so aye will na date no eye yi o de say December 20th December 2025 no obi age di say lumba will no so what you say aha iti eno no nyina ho mra e wo ho e na ho nyansa enso so wo ho aye deka eno nti na kwa na mamamfo okay nana kente sa dia babie mo say daddy I will say daddy please Akosia Sewa is God sent so don't worry victory is coming to Mama Sewa in Jesus name okay I say madam please Odobroni is not Lumbe's wife please forget about that evil family one wo one no make I want to here now you the bro obi say e wa odi ani obi say Tupac will never have peace till Akosia Sewa get justice trust in God. Okay. My brother says to be a no. Yes, over to me and share. How like now I share a Doom TV. I had the open the right source now. I hear any the baby on best show any DM more like it, na more share, na more follow ye. Na ye TikTok and Facebook ni nano a Doom TV ye wo honum over to me I like it, I follow ye a hustle kama enomiti na kabibi. Na me ka say enema no ka ne che no ne ade na nyansa ene ye de che so ho biase bi mi wa se wo de adwempa e hyase nyame ma ho nyansa ma wontimi nye ai be kwa ko wie basa ada abusopani we de people will never forget him se bia na busana akwa mi zo mbetwero mo history e bia the worst abusopani na waba e wo mu in their history wa wo fa be ne bi di wani mu a wo se abusopani we suba we oda bi adi na say suba we so I'm assuring you say u kokura na sori ba be hwechi a ubenzi obi anya samfum so we so why big mistake very big mistake one man say the issue no baby akodu no asa ye solve it because baby issue we na kodu no na wo so we phone TikTok no kra de a eya na se bio ense ni mo didi attempt team legal wife na we di we ata na we yetimi afa panyi bi no wodi na tem na we yetimi afa we ebi kra nso na panyi ni nim ho hwe na ye de ye ne mpanyimfo ani mu ye fom ni nyina ye wo busua panyi Tupac ntia problem aban nyina wo lumba yie ho lumba wuo ni bibia ho no eya busua panyi Tupac ade na me de message na wa na na grant interviews na wa fa ha no wa si ha oh me so ya friend busua panyi so bia ntimi ntimi so tumfo busua panyi TikTok we busapani presenter lumba wo wuye ko sisi we busapani broadcaster saga ni nyina wanye nkan Tupac broadcaster busapani fo amaka aya mo social media Tupac Kofusu broadcaster Tupac wo nyina mfra busapani Tupac wanya de okay in fact wanya de kwa de o ma asem na du ne de ekoso no wanya de wa gulumba wo gulumba ni mu ase totally nia ewo mu a eye west ewo yemu ewo ye ne ewa ha ware ne wo ne wa bruchi eware no nso ba ko ne sisi e be sa ma se obi no obi tukwan kwa bruchi ekobobra wa nhwe a ma nani be da ho mo mfom sika mo ama David because asemo be ba obi anye biem ama na busua pani a sabi bi kura bruchi won ko hoda ebe prone ntuma no a mfuturo wo munum aguba no so obra wo ka wasam se busapani me ye yiro na onya daji enti o sampa wo ye yire ana onya yire ndi oba ben e na obebo akwantuo mu nso dodo ne favor ma wo ye hwe ni yie ndi sana busapani wo mana beto no amanfo besua ho e de akase mbone
Okay. Also, no mama fa akonya iso na me ntu ye nua mo ma afo kakra. Ye mo ye young ya fe ne ya start abrabo ne ade ne me nua ba. Ba bi a wo bi a wutie mi a wo hwe me. Enye senka oboa bema enyum. Se se de abusua panyu Tupac ene abusua bi mu ama nipa ye hu no. E ma ye mo ye ho so. Ye nye juma. Ye nso ye fight nye ye japade. Me de bia me ka me se wo so ye oba. Fight se wo so be ye japade na daachi. E bi a wo so so wu a. Ukunu zo anya dey anya mobo enti yenso yenyere ye ho eba emfa woni nto bema so oye oba tie me ne tie me yie emfa wo re nyina akwhye bema mu menka say emmoa bema na emum no oboa bema ma woni nye dey enda honum say fe wo ye japade bi a ma woni enna ho yenso ye mbo ye ho so ne yenya adwumaden ne yenso yenya japade ma ye ma ene ye daachi because yemfa lumba de we enye emfato ho ye maami akosua se wane de odi ye na nana mama mrechi enne no wa woni say generation is to go is to come and bi eba technology no expand technology e kwa nimu ye woni say first na nya sa na etie biem enne no ye hwe ye de mra beto aware ho even obaka se wo jai ni kunku e kokota ye che japade me yomba ne bi ne ye sei enti me ka che nuanom ma se mumma ye ni we sei enda ho fe ye o mema ni bo o mo ye papa so e wo ho pa but because of the AC ye maami akosua se wa on de onya abotre wa endio maami de bem kam so wa endio pain maami na timi endio pain miami ni nsa me no mienu isa de we ye ntimi nye wo de wo ya we ye nka ne kro mo tete no yeah, and no friends say Bajimi ble sorry to say. And none oba bay and oba kwakofo na betena fia bedi na nipa obetena ho. Menum yo nim say oba bie no ho obeye nne. Ontena ho. Ontena ho no. E di say otia wawe mu na bibi bantama. Start ma busua nya we na ye mpa ne poma sibire, ye pa ne poma sibire na anya. Try say ye be solve problem na ansana. Da achi wan fa won sense fom. Ye kan ye mame akosho say wo mo de abo lumba. Ewo eye friend say Germany abonte so no ye nyina na eni ho ye ni idea but eye na mesrem nuam mema na me papa fo me brafo ye srem eye amu hu se eye wa mo de ma famu no sa ya no e ma ne de mu famu bia eye sa ma me nka we na ye se obema timi ware mienu mi ensa se de na enoken e mema ye jealous pa se be ma hu se obi mpo ne yira da hwe okoja oba no ba oba betena ho saa etu pa chese da dunumba hwe de wa ye nyama me yetena honom saa ebe japade de yensan fa nkoma oba afoforo a de mo de kan se side chick o se de ye nyina yinim se maame no obi anim se lumba be ye ne ho ade ma obi ena wa ye ne ho ade mpo etiamra because oni akosua se wade no e contract mu me sensan ye enti no untimi nware mi entiamra untimi nware mi entia santiama mra eno entia santiama mra de bi na se na haso be ye enti mi nua no mai me ba se de no nya ye de ye emema ho ahometi emema ho ahometi emema nyesuye oh de bi enya na mubuma ne ya da ye mema ye sere mo bi okopege kra na ode ne yire na ekọ kudi ne yira tem chiro ba no wo mo sa no 2 weeks afi bi o mo yire nya enti oba no be da de nwa no ma ye mfa nto ye trim be ma ba no be da da me be ma bie no mo be ka che so on pen yire a o kan roboa be ma be ne pen yire enti o be da da wa wo so sikiti ni bua men kan o gai ye nwa no mo ma ye ni na eno ma me kan pre ye ma ye na o ya bo ama no o be trotresie o sa na me ma me ti ara me obi kunu me pe enti no mo be din ko fo kunu ma chine say no unnim nansan mi ensem ya na ladies bi kan o mo say lumba de we ya che nyansan ye de wo ba ye kunu ho a eno ano no ni ekokun ebi mu so mo de ko afu mem ye frɛ ayi bi wo ho membo obekɔ akokun obi si mehwe ase da gu so obi si me wo ba me kunu me ba be ma won mo amudidi nkofo kunu machi ni munya ne say ye very risky na ne man so na tight kakra bi anu machi ko bone e wo be ma no se de mo kasa sante amamre no se wonim so be wade bi aka yere ho a enkoye koto de ene de sisi de se bi e be bo adwunum so wo wa ba akwa na me no se me ma ware ni kunu na wo se ya anye koto de ya ye fie de ntu ware bia be kan ho a me sa no me ntimi na me ko because wo be ma no se me twempena ontwe mo se enye no kwade abomination ti amra ye ne generation esesa South Africa o ma pass law o ba so timi ware me ma mienu o ma pass mra no South Africa Kenya so se me nka se ye be se adult ye anase enye but yenye bibia pepepe say yes there is no
to say no to gender obi aye nipa oba ye oba be ma ye be ma entina me abrofo no system no omo ye no eno eye me de me papa wo de in fact say senka lumba ne maami wo Germany no tena ho no ma nanka maami wo ya tinka we beba sa de ne favor ye ma pa there is no yen say no to gender no enti me abrofo no system no tina ma abrofo no develop advance ya ko monim no ba ye kana pa na Africa ye na ahia ye ni hwe ye so ne ye walo dodo ewu bebiri ya busa ye ho atrase adwen ye ho sa Elon Musk aka no e chilonia ono ne yire mo ye say e yire kwa so oni bi ono wo do na omo abrofo de ma me pe wo mo ho ne say o ware wo no twempra kwa onchiti Africa ma wo de say Africa ma ba ni o so betimi aka say ye kwa agency Africa ma and you must start self fema na hey no asako ware biem oh, me see Emma 15 Emma 3 me say me boso ne na wo de wo keke wo we na mo japade abeye manso ni wuo ni ade afa ho say gi other lives and so wo ko abrofo ne system ma why na ye develop why mo na develop cha abrofo e wo continent we so and so you hwe broni wo sika se de ne gebe ba ko fa bi da say ba ma de wo tuna ba ko ho enye wo tuna ba ko ho wa de bewu se de mu mema no Mutina baba ko ho am Emma no munim pa Emma no so mpem no oh he me ye munim pa Emma no so Emma no so mpem no fachi na wo no baba wo asabi na se bie kakra Emma nti wo no wo no wada no kra no sebi o wa de no kra so ma no so pede so na ka be twi no ka twi na ko pe obenya 40 years abema of 24 years betin na da ma o mema munya 45 ne ye ade ye di nyina anye bema nya 45 years na na ho de start ba fo me no eye otom o ye de o ma fachi o na start ba fo me ti amai de buti amai ene ye kan sam wa amai mi tu bane na wutuma amai mi tu mu bane na wutuma no o ye futu me ye just o be so o mani tie no ye de ye wanyo de no emfa nya onya me ware mi kunu na ware mi ko me shower de no o ga se japade wo jimi me juma me bom ko so ye juma de ahwe me so me ma oba so show we si wa fa beto mani mia me ka sam no me nya oba wo so ye juma de show ma ye da chi so be di de fa ma je investment wo mamu emfo ni nto be ma so da me nka se me ma papa ni wo me ma papa ka sam no me sere ye wo me ma papa na emom no bia na obi aye wo ku bia wa ye dua bia na obi aye wo obi anya me Benis Mensa wow also there Roya be watching okay from UK of a long life okay in terms of well done sister okay thank you very much enti dia meka no mincha ntro ememe obi ka mo man ni tie se de lumba de ya kire ye nyansa no se eba kwa na wo sika na di hene sika na di ade e kokota yetimi dane asem just krofasa na me ware mi kunu no obi betale ho a o de men kan ha eye men kan ha abuja fa ni sia na me komeda mo fa se no many abe ema futu ame ama ye ni yentie aso de ema no ye yentie pa se mema ne pema dodo anke so ye pema dodo but ema ye buye ho ye respect your body ntina ya na ye nyesa no enye se ye ntimi nye bi ye betumi anye bi ba se de nyame boy na body nyina ma ye na ye ka akire eti nyame hyeda bibi dwem ma ye buye ho buye body no eti ane ye mpese ye be ye basa na wo baka se wo play a wo betumi no be play so wo ware tifie ube ko ba no so apa so mamu se nyansa no fam play e ma de ye nyesa ma de ye buye ho mamu se nyansa no fam play ho ne mom no na ba wo ti aware bone ho a entina ho nwu se nyansa nya ko nyame won fam ma se usuro aware jaya wunya aware pa ya bon usuro aware jaya bon sam ko aware papa me am ye be makra bon sam ko tesu eti ye fo lumba de we ntu ye ho fo Ghana for mai Africa ma muma yemfa ntu ye ho fo na ye mema ne de sika kakra be di wo mu nsama na mo kire oba types a wo mu epe okay emo de wo kan mo di he ase wo ya he yo because be me bi ehia no ehia be me bi ehia ne ehia no odo ne ye na juma me do me ire de me sira na we na maka start say amaka covid bre no se ne mema no fa wo mo yire mo ami wo mo hyehe wo na eboku na ebebo no nsia na ni kunu ofie na afre na be ne de onu esia no na hwe covid ne de onko be enam si se me pese ya ye ntina fie na enso nanka e ma ye do no yade be emu odu oba ka se wo na eniba fie na de to kwata no a obede be tene fie eno so ya other aspect etu de be manya hu se
o person can be a bema me justice woman o ye bema o ye no tete na woni nyanya wa na akọware no fa ne ko oma woni nyi wo ba na bi o fa ne ko se no ka so okogya no so ayese ko che japade nu e na wono wo kwaji sese etu ono onka nche so agya na emu me no ne ma second no ba no ye ka sa de we ka emma ne me ho ne di ne yonko ni wa wawim ka se bye bye me ne me nka se bi ma ye ka no kre emma na kwatena se ka be ba so da foforo osobo de zara man na so beti on se hwe emma nye onu ye be man kra o se emma nye na o ba no emma so nye na o be man o ba emma sisi ma na di mo esi tu me na we ho nti na ba se esi Ghana for memma adai de ne ye gye mesre mo me papa nom mo nya ne nyina mo mpa ne nya reforms imagine say be ma o ware wasi fie mienu o ware ma mienu de enti wo de oba ba ko na ware ne nkola mienu na no ma wo nti sa japade ne nyina kodi wo mu no tinka wonye hwe se nkola na abrabo be koso ye from say ye be escalate japade no ama we akwa ne mu duabo mu kum na anye bebre polygon so no enye but memma no so se ne mo o na papa ware we ne ko a Ogwana na papa ware 3-4 di wo ba no so ba no anhwe yie na ye woro so obetira no aka ne papa no aka ne na no so gara we no okọ we entina me pa bro phone system no o hu sa ne ma we nyina no mo tena ase eno o tena ase no mo hye ne ma pepepepe ukọ America mo ne European countries na onta hu bibi sei be ma oba ne ka so nwan bi ma you just understand no ma ye bibia na obi akọ ne ebo abro for say japade entina wu ne ebo abro for say na be ma na ko fo ba afoforo judicial system no na wu a ma no mo nte Emma enye simple divorce but separation say you say a very nice idea ebufu bana na separate wo separation say me hu da nti na wo ho ye mahi me hu da nti na mbofu be ma no ko tena ho dwene ho a no hu say orenya enti so nkonda nti mekofa me yere saa ubense ne boadwo no waba yenso ya haidi unya de ko ya wom ni atwam edu abusuape na abusuape ni tupa kwe omo ya ma abusuape ni tupa kwe na wo fa ja kwa ka chenze wo ngare a eda no a obaka ko sa ne ma bra because say our ye business they say you to number name power e bi mu say our favor ma e bi so say our favor mema e no obi e ka de ne de say wonya mature that and try so be worry but o say you say our no covenant enya contract ni etwam ha covenant ye ntwam ha yedum besi ho entina abusia Edum TV kakra ye betumi akan ye be kasa bebre na ye tufu bebre enti de ye ma wo se wo so wo fa no fa ne fa ye adwuma ma ye mo ye ho so ye nya adwuma ye fight ma ye ho do time a be ma na ye bibia pon ho so ye adwuma aso ye oba kwadwefo na be ku be ma na be su be ma ho ye adwuma fa nsa ye adwuma so betumi ahwe wo ma so hwe wo ku na ye yie so betumi ahwe be ma na ye yie enti mesra so hwe be ma na be ma di nkosasam na mpa so tumi gya ne ma na ye yie enti mesra me nua no ma muma ye ntwane mo ye ho so ye mfa da lumba asem wo nya futuo nyame adoma ye be se hia e Edum TV so